Mai te ngā huru tau, rua tekau o te rā rautau, kua tū te kura o Hato Pētera, ki roto o Tāmaki Makaurau. Engari kei te whawhai te kura, kia tū tonu ia. Nā kona no I whakarite rautaki hou ai, hei whakapātoi, tauira hou. He ahorangi, he kaiako, he mema o te kāhui rangatira o te karauna, he ākonga ao mua o Hato Pētera. Ko ngā kura pērā I a Hato Pētera, koe rā ngā kura poipoi I ngā taitama Māori kia putai ki te ao Mārama. Ko ranginui tētahi o te tokomaho o ngā Māori rongonui, kua putai ngā tatau o te kura I roto I ngā tau waru te kau. Koe rā te mea nui o te taha mātauranga, te whakatō I te mātauranga I roto I a koe. No roto I ngā tau, I piki ake te tokomaha o ngā tauira, hei o I nāia nei, ko tahi rau e ono te kau. But the board have made a decision to aim to get 245 students into the kura by the 1st of February 2011. Ko tētahi o ngā kaupapa nui, ko te whātoro atu ki ngā kura tuatahi. We may well consider going into intermediate as well, so that we've got feeder schools into the kura. Kei te whakatairanga hoki te kura I ngā hua mātauranga, kua tutuki I ngā ākonga. Last year we had 94% for literacy and 100% for numeracy. Ka haere koe ki roto I te krai, I te tahi rūma, I reira mahi ai I o mahi mo te pō. Ngā whakahau a ngā maheta. Ia pō, koe rate mai. Ngā tangata nohani I te wā kāinga, ka re mahi pērā ana. Ko te tikanga hei te tau hou, ka tohua he tumua ki hou mo te kura. He tagad nā te karere.